Nĩ magana ma andũ ikuĩro-inĩ cia ngari gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Marĩ mĩhang'o-inĩ ya thabarĩ ya gũthiĩ gũkũngũĩra mambura ma thigũkũ. Ona kũrĩ ũguo amwe a athii maraire ikuĩro-inĩ cia ngari nĩ ũnyihu wa ngari. Kesho ndio watakuwa wengi sana mpaka wengine hata leo wengine wamelala town kwa sababu magari ilikosekana. Wengine tunapepa saa hii na kesho tutapepa wengi sana. Nao ene ngari cia ukui wa muingĩ kahũa gakeruha mwena wao. Tumedouble, watu wanaenda sherehe, watu wanataka kukula nyumbani, watu ni wengi sana. Kwa maana tumedouble ndio watu wapungue, wengine watumia at least personal. Nayo ceceni ya Radio Citizen nĩ tugire athikĩrĩria ayo na tigiti wa ngari nĩguo mathi makanyitanĩre na family ciao icagi-inĩ. Tunaenda Bungoma bana, vipi? Etugire andũ makĩria ma 180 kũrĩa no ciũria hũthũ megũbatie gũcokia nĩguo kwĩhotanĩra tigiti ũcio. Kwa mafans wetu wote, mashabiki wetu wote, jambo la kwanza ni kuwashukuru kwa kusikiliza Radio Citizen, na jambo la pili tunasema kwamba kama haukubahatika safari hii, hata nawe tutakapofanya promotions zijazo tutahakikisha kwamba unapata ukibahatika, manake hii ilikuwa ni bahati nasibu na ni kwa yule mtu ambaye anasikiliza Radio Citizen. Oho nĩ matugirwo na iheo itiganĩte na magĩa na kamweke ga gũcemania na amemerekia a Radio Citizen. Mũrũgamĩrĩri wa ceceni ya Radio Citizen nĩwe Joyce Gituro nĩerĩire amemerekia a Radio Citizen megũthiĩ na mbere na kũgĩa na ngwatanĩro. Next time we want to make it even bigger. Tunataka tuhakikishe tunashughulikia wale wasikilizaji wetu kwa njia speciali. Radio Citizen ni ceceni ya radio mwaire rungu wa kambuni ya Royal Media Services. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.